Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabaray kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naibag nga oras yung gagayong. Sakbay na, adto'y para iti shoutout manipod ka ni Auntie Jor. Thank you. Shout out para kada familia ako nana. Makapabang arik na no dakastoy amadengeg, pagliwliwaan, pagyamanan mi, adumdumngeg. Welcome pagayam familia. Shout out Edmar Tagavilla, Lilibeth Contillo, ken pagayam Filipina Channel. Makaparayaw unay daytan kaka. Kablaawak man amin nga OFW nga Ilocano dito Hong Kong kunanamat. Kablaawang kayo met amin muno kablaawan da kayo met amin papagayam. Nang runa dagiti likers tayo, subscribers, kan supporters iti daytoy a programa. Thank you so much. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan. Tangken ulo. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Tatang, nanan, Apa yan, anak? makiasawa kon. Anya? Anya ti kunam, Lorna. Kinigtot kayo laeng, tapno mariing dagiti ururat yun nanang, tatang. Apay, adda ka din nobyam. Awan nanang, ang angawon kayo laeng. Naklaki din, no? Anak kao, sikat ti bugbog tong nga anak may. Sa pang-asim ta, di ka pa'y makias-asawa. Ubing ka pa'y, kan saan mi akayata maisina ka iti puder may. Pudno ti kunan ni tatang mo, Lorna anak. Saan mi akayat ang makiasawa ka, taubing ka pa'y iti tawon mo 24. Agkuna aya makiasawa ak nanang, tatang. Isumat nga minti kunam. Ang angawon kayo laeng. Amok mo't adiyo kayat ang makiasawa ak. Amok akayat dak apagbalinan a baak. Unay daytan. Ha? Apay dayta nga aramid mo sintong. Adda ka man ditirwaran. Kat adda man inumumon. Yaman ang tinakita mo na. Dayta ngay na anya ngay dayta inumam. Kita lang arodan, ramagang pailaag. Kasla makaungot ka pa'y. Si kalangarudan ti sukir. Anarigat nga isursoro. Si kapay la tinakuspag. Kasanaw kat man nakibiyang kamay. May salaabir na makita ngayon nagadun ti saaw. Sa anak ba't ngang bartag?
Amom nga pare ti doktor dayta, tada sakit mo iti tiyan. Saan mo pa nga amo no ulcer daytan, no cancer. Mangiroromen kamay. Apay kanser adagaw. Urayam nga raw, ngag-cancer ka. Ah, panawan nakman dito, makaringring ka. Saan ka matalaplap dan kan bibiyangan iti kayat mo nga aramidan? Saan ka bibiyangan o nagbakal ka? Ha? Limpyo akanya. Awan ti may kaniwas nga aramidag. Idinto ta si kakat aramidam latta ti iparit ti doktor nga aramidam. May salang may. Oray sang kabasit no may parit san mo nga aramidan. Tangken ulo alaklakayan. Anya? Napanan ni tatang mulor na. Ni, jak amo ananang. Kasangsangput ko naggapo iti opisina. Da kayo ti agkabalay, di yu amaw no rimwar unuan niya. Saan mo ta nagpakpakada? No saan ang nagpakada, adalaang ditoy. Awan nga rod. Masinaw, tibirbirukin niya. Sika, Apay ubinga kaya abasay ta biruk-birukan. di na magkulaang sika, tangken ulaw. Kinaibagbakam. Talaga mo? Oh, anya day ta nakasupot ngayon sangput mo. Anya day ta, arak man day tan. Saan nga arak? Anya nga raw. May sala nga ber. Oh, di arak. Saan nga arak Rasa na makabartag. Tima ko na nga arak. Kat na tayo tubay tao. 4x4. Lapad. Kas kadalong naik. Naganya ti arak. Naganya ti makaulaw kan makabartag. Na ito'y ber kat saan. Uray, may parit day ta, tadalat ta arak na. Tangken ulo ka talaga. Awan pa'y pangisuruan ken kalalakayan. Sigaw na. Di na man bibiyangan. Saan ka man bibiyangan. Oray, garatam, katingad mo. Ha? Tatang, nanang, husto day tan. Si kamot tatang, husto ti bagbagan ni nanang. No pagsayaatan nyo ti dildilawan na, saan kayo kumaan na sintir unay? No iparit ti doktor, saan nyo nga aramiden? Saan nyo nga ipapaunag? Alawan anak, tungpalen ka, patpatkin ka unay nga anak. Awan nga ron ti panagayat mo kanyak iso adinak mo't patpatyan ken tungtungpalan laglag. Unay madaytan unang. Nagluko da ito alaklakayanan. Dua nga aldaw akas Twitter aramidon na alabas-labasan naklatan nga awan tagtagarina. Di nakayat akasarita. Di kamot pagtatakkunan akasarita Ada kabut gaya merunin maraw. Kita man. Pasyarat man ni Lorna. Nagragsak mat no sa bali ti kasarsarita na. Awan pa'y ada pa lang yung trabaho na. Kita minday ti Pailan tao. kaya't mo, data pa lang tagsarita maraw. Kaya't namot akasarita no sa bali a tao. No siyak nga asawa na, saan na pagtatakko na nakasarita, Baliwag ko lang. nagalasan. Uraya mo, ni Lorna maraw. Baliwag kung di ko may data. Pumilit. Pumilit na talaga iti kasarita na. Agtatakko na talaga. Nene. Kitaan na mo, jay ubeng as sumungad ken lumabas di ta kalsada. Hey, papa na papa. Kasasaw na sila kay. Jakmat kasasaw. Kabaw. Makita, dinabainan ka.
Langgam, tila pagtatakkunan na nga nakasarsarita. Aguuyong. Sino man nga tan, ti pagtatakkunan na akasarita. Lumabas ni Nelson Anabartek. Agawid ka ba raw? Na, kasarita naman an. Nelson Barok, agawid ka. Napuno ti ulo. Nidak pakibiyangan. Hindi yung kahit mabalsig ko ti ulo yun. Sige, kasaom amin a tao a makitam, tapno balsigen da ka, unay daytan. Tatang, adanadlaw ko kada kayo kininanang. Andiyan na ita, anak. Saan kayo mo't ngagtintin na gari? Ha? Saan kayo ngagpinpin nansin? Apay ka di, tatang. Ay, saan man anak? Agtintin na gari kami mo't Agtin na gari kayo siguro. Ano agapa kayo? Ha? Tatang, jak kaya tikasta. Iso akasaritak mo't ni nanang. Huwag anak. Isaw ti kasarita. Ong taman tapno sardingan na kaon. Anya ayatar aramidan na kan katatang. Awan ti may bagam. Awan ti may bagam. Tasikat yan dar aramidan na kanyak. Papapasan nak, gurguraan nak. Di naktupay kasarsarita. Gusto nga rod ti atap ko. Ay, madi ati kasta tatang. Kasan raw, ket pakibiyangan naklangaruday, ong tanak pa. Agtal na ka man. Sika, tagtal na. Ay, sika. Sika. Agtal na kayo. Ha? Awan kibain mo talaga. Sika, tiyawan ba na? Lakayan kan. Bakitan kamay. Awan nak mo. Sika, tiyawan nakam na. Unay kayo matin nanang. Tatang, kasla kayo lapusa kan aso. Imbag pa'y ket jipusa ken aso at ang kinaawatan da. Ay mas daawak. Sika ket awan pandakaawat na pulaos. Sika, Apay saan yung amo ti maanawa nanang. Tatang. ket no na itamon kami na bakbakitan. Sika Nanang, tatang, yan tangay awan ti panganawaak kada kayo, tagpada kayo tangken ulo, kastoy langen, makiasawak langen. Ha? Ay, dahil di mo aramidan anak ka. Ay, jak kayat day taanay bagam anak, jak kayat makiasawa ka. Ala, aga pa kayo pay iti maminsan. Ket di dakton makita iti kaanuman. Apa yan? Di dakto makita tamaki asawa akon iti foreigner. Di dakto pa'y ket masurutanen. Tamapang kami ijay, balasyo taaw. Ay, saan mo ten, anak? Saan anak ka? Bayam, saan kami nga agap-apa ka ni nanang mo? Si kananang, makiapa ka kadipay kinitatang? Ay, saanun, anak? Ay, saan to na? Basta di ka makias-asawa. Oray bang lesen ng tikatay na, adi makisarita kanyak apulaos? Ha? Nay daytan? Ita, tanapan nagtrabaho ni Lorna. Kayat ko nga ibagaken kasintong analabas ti kinasintirmaw. Ken kasla ka asinaw, ngawan ka sa pulan na kanyak. Apa yun lang? Apa anak manay? Day tala ti padpadaanam. Sika. Sika. Boston! Tangken ulo kayo talaga? Lorna. Ala,
ituloy yung agapa. Tainak mutan makiasawa. Makiasawa kon. Saan pa anak? Saan ka makiasawa, anak? Makiasawa kon. Tapno ipanaw nak ti mga asawa kanyak. Agkaraapa kayo matlaang. Saan kami nga agap apa? Lailo miladay jay kaninarang mau. Saan ay bakat? Anya? Bakit? Lailo taladay jay. Tangamin, saan ta kayat makiasawa ni Lorna? Saan aya? Lailumiday jay ni tatang mo. Jak pachin. Puno ti konak anak kau. Kita ta arak ko pag ninanang mau. Anay, mabagkul ako! Sorry, bakit? Nalamsak nga men, ti mangipatagkan ka. Iso nakaerod ko, ti arakop kau. Plastic ka. Sika. Lab ko ni nanang mo, anak ko. Imbungat mumut ng tinangkidil kanya ko nang nalapisamot ng tikudil kau. Saan mat? Sorry lakay, naisagod la jay kukuk di tabukot mo. Uday tan. Pudno ka di? Ngagpinpin na tag kayo, nanang? Tatang? Pudno, anak. Pudno. Agkakpay anin nanang. Saan? Kababain ni ti anak. Takunak kuma. Sige. Mamati akon kada kayo, nanang. Tatang. Ngambasitla akamaliyo. Wano makitak lang aga pa kayo. Makiasawa ka dagos. Ha? Ada kamot gayam dito, Ronnie. Wen, Lorna. Itay pa ya. Nangan ko pa di ko na makiasawa ka na dagos. Ha? Ikaw da jay. Pangbut-buteng ko kadananang kentatang. Tapno saandan nga agapa. Anya? Mabuteng dan bagak ang makiasawa akon. Anya? Wan, Ronnie. Kasano no agasawa tantaw? Anya? Imbis na pakaragsakan dan to ti panagasawa ta. Ti pa ikit pagbut-but nganda tantaw. O nanditan. Tapno di da pagbut nganday ta. Agkakabalay tayong tuna. Anya? Agkakaida tayong tupayan. What? O nanditan. Joke, my love. Sika talaga. Nag-cute ka ngagkatawa. Asawaan kan san ngagpaisaw. Joke. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapaulwan. Tangken ulo. Padaanan dagiti sumarsaruno paya pakasaritaan amay tampok metlaeng dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision Giovanni. Script ken direksyon Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.